دلشیر بیوار نویسی لپی حیاتی هر کتناچی کتابک دخوینم هشبری من ده زاروکاتی قدرک چاوی خود دم هف اب چند زارو دگورا مله ده خوال آوید خن نه بینا گل سوسنو گل رحانان لسر بالا میه نجی دنگی خوارستت پنگه هبه تونه به کیف و حنک و لیستکا دنیای ما گوتنین گلاز خانمی ام خواه کتی آوی بکن آوی داویجن نوا چاقین هف جنش که و گلاز خانما کو حتی هفته سال یا خواه به چولو یابانا دکت دگو راسته اردکی ما خوادی او هوا که حشکه خورفین ما نابین جقونکا ما نای ام وارکی خواه خوش بکن دبین تام دوی آخه ده نمایه اف گش پشکی وانچار تغاین که بری خواددن وی خوپان استنبولی او بقا تک چکین قماش تین خواه لسر خانیان تک دکنو دبین ام هم وزیر و هم کزیرن لرود دنی تو تش نبی درمانه محقق خالق جهر دردکی ره درمانه کی دانیه نا کهوندو درمانه کی پیدا ناکن رودنن لچوکی خوادخن دل سکومی و سر و بن چار کلی پیشگاری مبونه هلبت وی رو که هر چار کلی بقفلن شکر امهیر لسر عردکی خوانه زکی ما تیر یک برچی بجی وارکی میه جیاکن مین پسپوری آواز وزان نوال گلی و مسلکن ما گلگی ها و پنجار دشتکن ما زاد کانی و جمکن ما ماسیان دسر مده دبارینن دکوه قاداج حشیمن حشو ناهی لچند دلوپن دن جوی قواری بلوپن بلس فیلمی دگوهره چند تک لپشتا منه ازو علی شیر بری خوددن دبستانا که ام هفتک جه به زمان وی نزانن حتی پولا دویمینا دبستانا سرطایی ناوی ما کمکا تیپا ای جدس بدن جی ناو دبین علی شیر و دلشیر جبر قدخی ناوی علی شیر و دلشیر دگوهرینن روژا جبو درخستنا ناسنامه بری ما دکوه قضی لقضی هایا مجه چیدبه کو علیشیر و دلشیر قدخنه ببیسنا پیو قدخه ره لیو لباوت قلشه امتو مات مینن باوت تلکی خواه جسر خواه داتینه بستوخواری دکوه اوده مدر بوی ترکیه خواه سارو جمدی دکه مرمر باو بعنیا کو خویدان جه دنقوته کول و پوشمان و دیگره جه ماموران مامور لگور کیفا خواه ناوک لناستمه من دنویسینن دلشیر تی تونه کرن او ناوک بتیپا بیه لمن و ناستنامه تی دانین علی شیر جی و دگوهر آلی ام کومه کهوال لدوی ریج خواره دلیزن جیپک لشکریه جلیف تیو بر به خربه سور تره جهوالا یک دلو دبیم ور نبی دلو دلشیر یاساغن یاساغ ناوی من ایدی بیه جوی چاقی شونوه خوادی سی ناوی ما دناو مالباتی او هوالان ده به پرانی دلومه کم جران دلشیرم او لدبستانی جی بمه هاتنا مفتش ده پولی ده حال ما نه تو حاله نه ماموسته به زمان مزانه نه به زمان وی روژک مفتش ده پولا از لیمه ماموسته که هر رو مینا علو که نیر خلا وی بو به هاتنا مفتش ره دکه حال می بیزارو زمان دستی ویل پیشیا پفخستی جانا بسری هجاندی جانا جی پیوک آن دو پیوه مفتش دبرسوینه مفتش هوکک بلیفت که دبی بنویسینن مفتش لپیش ماموسته لدو دناوا سر کرسین که هملی روشتن ره پیگرمو که دگرینه جوی کرپا که جبن پانیم پوتینی وان دچنگه میشی نویرن خواه بلقینن چرم فتشی که دستی وی لپاش پشتی پیوگریدایی جسر را لیر نشتیمه به هری ماموسته
Bi bayê bezê hevok li deftera min nivîsî. Bi tilyan îşaret dike ku kopyê bidim hevalan lê ez fêm nakim. Wexta diyarkirî zû dibihûre. Mifettiş defterên li ber me bi niçeniş kontrol dike. Dema têber kursiya min dibe hemehema wî. Herkes li şûna xwe dimîne. Min ber bi texteyê reş dişîne. Bi kulpa dir re li ber textê reş diçikilim. Wexta mifettiş destê xwe ber bi min dihejîne, dikê min dike di devê min re derê. Dema dibê. Aferin û dide çepikan hinek reh bi min ve tê. Birûyekê sor û morbûyî û lerzîna çokan re têm li ciyê xwe rûdinim. Mamoste û mifettiş derdikevin der. Em jî dikişînin ber pacê. Ew li derve ji hev re xweş dikin. Deng bi zengilê mektebê dikeve. Em jî berî didin derve. Li derve hikmê sir û sermayê li dare. Lêdanên em dixwin. Mamoste Miho mîna boyaxê Spanyayê ku çav bi pîneyê sor ketî ber bi me ve tê. Ewil li min sor dibe. Lê xistina li min kirê kîna wî ku nake. Loma zarokek dişîne polê da ku cetvela wî ya meşhûr bîne. Riciv bi canê min dikeve. Bi hatina cetvelê re ewil tilî û pîçiyê kesê cetvel anî dide ber cetvelê. Halê me mîna halê kûçikê ku ji bêtaqetiyê hêsir bi çavan ketiye. Leşker tên gund. Du cîp leşker dikevin nav gund. Mêr mîna gurê ku kûçik bi pey ketî her yek bi aliyek ve direve. Xalê bavo titûna qaçax aniye gund ji bo firotinê. Bi bayê bezê berê şaşmeya dimal de titûn û kasetên kurmancî dan qelaxa li paş xanî. Leşker zêde li gund namînin. Li dû vekişîna askeran xort ketin du şop û îza wan. Wexta gundî ê min bûn, nema wê leşker li gund vegerin. Herkes vedigere ser karê xwe rojane. Bi tîliyên raşeşîn berê min û Elîşîr didin qelaxê. Gundî li hev dixin. Em li polê ne. Qerewar bi nav gund dikeve. Bê ku em guh bidin mamoste dikişin ber pacê. Dîsa gundî wekî dîkên bi hev ketî bi çû û bêran ketine ser hev. Mêrê dikeve erdê yên mayî lê sor dibin. Jina wî bi zarîn laçika xwe davê nav lingê şerkeran û xwe jî ji mêrê xwe re dike mertal. Pevçûna li wir disekine. Ji wan 200-300 metro wê de hecîzek û hecî ereb wekî gamêşên di nêv golê de çoya bedor direpîne nav ser û guhê hev. Qey tu dibê serê wanê rût ne ji hestî û goşte lê ji tenekê ye ji nişka lê dikope. Hêdî em hînê peyvên bi tirkî dibin. Mamoste rojek dibêje. Ji niha û pêve bi kurdî axaftin hem li dibistanê hem ji li mal û nava gund diqedexeye. Zarokek du zarokên ku tirkiya wan hinek pêşketiye ekta dike da ku kesên bi kurmancî qise bikin bigirin bin qeydê. Ev ekdarê di destpêkê de bibe serî jî em zarok bi hev bikevin zêde jî zêde najo. Zarokên ektarkirî û mamoste neçar dibînin ji vê kirina xwe dûr bikevin. Demsal bihar e. Xwaristê erd xemilandiye. Bêhna gul û giya li dare. Viçe çûkên çolêne. Car bi car merîna kar û berxan li guhê me dibe mêvan. Mamosteyê kinê qalindi navê wî di bîra min de nemaye. Li derva dersa muzîkê li dar xistiye. Pişta wî li dîwarê dibistanê ye. Me şagirtê pola çaran li dorê nîv xelek gerandiye. Carê şagirtek kilamek bi tirkî dibêje. Dortê min dibêm, nizanim. Bi bîstina pêvan nizanim re mamoste ji ciyê xwe qil dibe û dixîre ser min dibê. Ez cizo mizo nizanim. Dordora te ye. Tu yê mîna kerê bisirê. Em her du jî biînadin. Ne ew ji a xwe dadikeve ne ez. Di dawî de min bi lêxistina pêncî çoy tehdît dike.
jiya xwe nayem xwar. Zarokek dişine polê bi çoyê kêrkirî re vedigere. Bi her destê min ve 25 çoyî datîne. Rengê rûyê min ji destê min sortir dibe lê nagirim. Çemê heyatê bi hemî delodîniya xwe ve diherike. Şîddet, tirs û xof kêm dibe. An em ji heyateke asayî dûr dikevin nizanim. Zaniya dizanim êdî gelek tişt ne di telaşa me de ye. Dibistana seretayî li ber kutabûnê ye. Mamoste me çend kesan ji bo ezmûna dibistanê Leylî qeyd dike. Di ezmûnan de em bi ser dikevin. An ji bo ku rihê me ji me bişon, me wekî serkeftin nîşan didin nizanim. Zarokên beriya me dest bi xwendina dibistana Leylî kirine. Ser û guhê wan tim û daîm nitirandiye. Di nav gund de bi tirkiyekê xweşkok bi hev re diaxivin. Nemimkin e ku merû dil bi jokiya wan neke. Cara ewil çûyîna çarşiyê. Bavo min û Elîşîr dide pêşiya xwe. Em diçin qezê. Da ku ji bo dibistanê lazimîn me bikire. Cara ewilê em bi nava çarşiyê dikevin. Dikan bi dikan digerin. Bavo ser û guhê me dike. Ji kirtasiyê qelem û defter tên kirîn. Bêhna nanê tezê çarşî daye ber xwe. Piştre me dibe loqentê. Em cara ewil xwarina bi peretê hezkirin dixwin. Şûr simbêlê me yê bêmû dibire. Êdî bi coş û peroş em li benda roja çûna xwe ya dibistanê ne. Serê sibê dayê bi şefeqê re radibe taştê hazir dike. Di nîçînê me em radibin kincên xwe yên nip û nû li xwe dikin. Direvin berçem. Çend kulm avê davê nav ser û çavê xwe û tên li ser taştê rûdinin. Piştî xwarina taştê dayê qirawêtên me bi hûstiyê me ve dike. Em radihêjin çenteyê xwe. Berê terin dest dayê. Dayê çav bihêsire. Bavo davê bêrîkê xwe. Perê ji bo lazimiyan divê em xerc bikin, dide Elîşêr. Lewre yê çend meh mezin ew e û mezinî jî heqê wî ye. Li ber dolmîşa gund a wê me bibe dibistanê em diçin destê bavo û ew tê çavê me. Erebe sazgar dibe. Her re ku tu naçî.